gengsi gelis-gelis mau bubuku. Nah itu aku udah gelis mah luar dalam. Mantap teh mah gelis teh eraan abi mah daerah. Teh sawahnya di mana? Di situ. Uap hayu. Tiga tiung maju. Itu kubus kiriman tuh. Oh mana? Itu gede. Tiung apa? Tuh. Itu lah yang teh. Bagus. Bantuan. Ayo sangu, belum. Mau enggak? Ayo itu sangu, belum. Nyakun kau orang. Ayo ngalu esera. Alhamdulillah. Alamat coy. Pantas nggak dicium diri bonci. Dan naon apa ya teh? Wah, itu. Naon ieu teh? Sampe. Cuman teh sangu kami mah kumaha itu ngirim kejo teh jeung sampe kumpul. Kan duit nage dipake meuli lipeun bedak jeung ka salon. Pakainya kenapa kieu jeung singkong kenapa ibu lumayan si ganteng memang tong hayang yuk aduh nyempir aku yuk tapi lumayan lah ganyol Ya Cina. Terus lah naik uwi bisi hidung di sawah mah. aduh hidung enak hidung udah cak jauh rumah berek cai itu bongan atau merek etal ayang cai yuk lo kilian yuk ayang menggil yuk tal dokter tal bokap yuk tal aku udah tunggu apa jigur bongan atau merek itu ayo kilian bau tak etal udah toh sumpah jadi randa siapa ayo jadi di randa randa apa yang mau bidar main balaga nih ayo mau oke ayo kan mukil iya jelas buat aku sudah betul yuk tuh minta kita oh ayo subuh yuk waduh awas ya nipu banyak sekio nah cai tekan saat lah jangan susukan sama gede wah palingan cai tekan yuk kabeh atuh wah numacul itu sih gana mah ih anyes awak gitu cai teh aya kusoangan wae yang bagi-bagi ya teh cai teh kudu omongan lah kemana malah sului kebawah abang malah beres-beres tuh
Ngelobak kacang di sawah. Mang, cuma iya cai tong di penet kabeh tuh mang dah kacai ge perlu mandi ketampian. Tong cuma sandi wae. Ayeuna geus nyarekan. Cai ulah kemari manu lain Gitu mang lain ulah urang mah mang. Pan wae mandi tampian saat atuh mang. kan manfaat sirup ekor. Lain kituna urang mandi saat tong hayang tong kadikeun kabeh atuh pan cai ge loba. Mang. Woi. Anjing. Woi. Anjing. Kemari nyarekan perang manu Penjahat. penjahatan. Balik kah? Ya, balik. Ya tepat sok orang. Ya, balik. Tadi ini. Tadi itu. Aduh. Kurang puas ya. Puas, ada apa kita dia? Bukan dulu. Ntar final deui lah. Kurang puas soal saja mah dia. Seperti kumahakeun. Mau paham bacaan anak. Lawan tak deui sama. Mau berangkat teh. Bajuna. Wah, siap. Siap. Ih, susu. Ih, susu. Waduh. Kergalan. Wah, sudah saja mak cadel. Ya, tadi cukup yuk. Yuk. Soalnya itu tuh bakal jama eta teh kapal ieu jama ieu terus deui kurang baik buat kita barang
Pak, juga lah kita balik ke dola. Naon penasaran kene. Ya mah. Yuk ayo serius. Bisa kene dia mah ieu soalna hirup deui. Esek. Gimana? Ayo hirup deui. Ian sudah. Tah. Sudah pasal kita. Kalau begini, menunggu itu sesudah. Mau hirup ni. Ini apa saja? Sini. Menganak dia. Aduh, orang di mana aja? Apa di baju? Hah? Cai. Xong rồi. Ở đó. Orang jadi video Ajis. Nah jadi mau ke androk. Ajis gara-gara si dua ebel itu aja. Awak nyeri. Ajis. Enggak. Tapi yang pakai baju tentara itu rada suakna mah aing lah. Anjir aneh orang mah jadi pakai androk, cuma pakai baju deh. Awas, kudu mau balah do orang ge. Batur mau tentara. Orang ge mau dukun. Anjing kan deui. Sawana deui. Baju orang di mana deui?
Mana jelema teh aing aing kapani jelema nu dia duaan. Aing mah kamu siap pulangna. Kamu ada lagi nak? Siap. Jadi join.